uzagera ahantu mwana wawe You will reach a place, my daughter, usengera abana mu mwuka where you pray for your spiritual children. ejo babana bavuge ngo bari kuri ayo mavuta ngo na shitani wabashize. Then the same children you have prayed for say, we reject that anointing because it's from Satan. They reject you, in other words. Ibyo nje ndabizi I have felt what I'm saying, ariko ntacyo bimbwi. but it doesn't matter. Ikintu gikomeye cyane A difficult thing, nibazaga I was asking myself, kuna nshakaho ububyeyi abandi baranze ko mba umubyeyi wabo. Umuhamagaro bimera. that is how it is in any calling. Hari abashyuha bakiyogoshesha kandi badafite uruhara. There are those who get excited about the calling and quickly shave their heads when they're not bold. nakomeje kureba. Avuga ko yatangiye kunyandikira hafi imyaka 2. I think she was writing to me for about 2 years, ariko sinigeze musubiza n'ijambo na rimwe. but I never responded a word. Ejo akandika And then she would write again. ngaceceka, I would be silent. akandika She would write. ngaceceka. I would be silent. Umwaka urarangira, 1 year went by. uwa kabiri. The second came. Kubera iki? Why? Dufite abantu bashyuha We have people who do things out of haste, cyangwa se agakora ibintu bitamurimo, or they do things that they really don't mean. ibiri mu muntu What's truly inside of you, ubimenyeshwa n'igihe. it's tested with time. Batubwiye ngo kuza muri iyi sale If they told us to come to this hall, ngo twese that all of us, kondisiyo kuza, the condition to come, ubwo ni urugero, for example, twese abagabo all the men, tube dufite uruhara we need to be bold-headed kugira ngo tuze muri iyi sale. for us to be able to be admitted here. Tukaba tuzi ko harimo ibintu byiza, Yes, we know there is great stuff inside, noneho abandi bamwe tutagira uruhara but many of us who don't have a bold head, tukajya kuri ba kinyozi bakawukuraho hose we go to the barber and they will shave our heads kugira ngo tubashe kujya muri ibi birori cyangwa muri iriya sale. for us to be bold-headed enough to be admitted in the hall. Byenda bizagora abasiriveya bari ku muryango kumenya ufite uruhara n'utarufite, kuko twese twiyogosheje kovo. It is difficult for the people who are supervising to see that everybody is truly having a bold head. Twagera muri iyi sale But when we get in the hall, abayirimo bakavuga ngo the people inside will say, turakinze muzayivamo ukwezi kurangiye. we are closing this hall and you leave after a month. Icyumweru iyo kigeze, After a week, abiyogoshesheje umusatsi utangira kumera. those who shave their heads to be bald, their hair will start to grow. Abanyaruhara nabo bagatangira kwidisitenga ko bafite uruhara. And the bald-headed will truly be known that they are bald-headed. Nyuma y'igihe gito After a short while, tuzamenya ba fake n'aba original. we know the authentic and those who are fake. Ni nako mu muhamagaro bimera. That is how it is in any calling. Hari abashyuha bakiyogoshesha They are- kandi badafite uruhara. There are those who get excited about the calling and quickly shave their heads when they're not bold-headed. Ikintu gikomeye cyane A difficult thing, nibazaga I was asking myself, kuna nshakaho ububyeyi abandi baranze ko mba umubyeyi wabo. the biggest question was, why does she want me to father her when many rejected me to be their father? Ndavuga, uyu arashaka iki? I said, is she really authentic? What's her motive? Ariko suko mu mutima wanjye nari imbyanze. Not that I didn't want it. Oh yeah. No. Shaka kumenya ko biri genuine, biri pure. I needed to know that it was genuine. Nari nicaye muri Dallas, Texas. I was seated in Dallas, Texas, Mbona aranditse. and then she wrote to me.
ijwi rirambwira ngo musubize. And then a voice confirmed that I should respond to her message. ndagira ngo wari yashyize nk'imyaka 2. That was about 2 years later. ndamwandikira. Then I responded to her. ikibazo cye rero yahise yohereza amamesaje nk'ijana, tumwe turira, utu emoji, uduki twose. Her problem, she was so excited. She sent so many emojis. She was weeping. She was excited. ndishimye, Imana irumvishe, ikoze ibitangaza, za mesaje za. I'm so happy the Lord has done this miracle finally. You know those kind of emojis that show excitement. ndavuga ni byiza. I said, yes, it's good. ndamubwira ko ndaza mu Rwanda, I said, I'll be in Rwanda soon. tuzavugana. We'll talk about it. koko nageze aha, When I got here, turicara turavugana. we sat and spoke to each other. hari intambara utazongera kurwana. They are trials and battles you not face y'abantu anymore. kuduta ngo warahamagawe. That people will not doubt that you are called again. intambara uzagira The battle you will nikizo twese encounter tugira. is the normal battles we go ni through. intambara z'amavuta. It is the battles that come with the anointing. amavuta natangira gukora, When the anointing starts to work, bazatangira iby'ikuzimu, iby'imusozi, ibyo mu muriro, ibyo mu mazi, ziriya mbaraga zikura he. ibyo nizo ntambara, ariko nazo ntazo kuko atari ukuri. they will align you to working with the spirit of darkness. They will align you to working with evil powers. But that is normal, and you will overcome them. izo sizo ntambara rero. But those are not the true battle. And what is important is your communion with your God. uzagera ahantu mwana wawe, You will reach a place, my daughter, usengera abana mu mwuka. where you pray for your spiritual children. ejo b'abana bavuge ngo barikura ayo mavuta ngo anashitani wabashize. Then the same children you have prayed for say, we reject that anointing because it's from Satan. They reject you, in other words. ibyo nje ndabizi, I have felt what I'm saying, ariko ntacyo bimbwiye. but it doesn't matter. kubera iki? Why? yaba ari amavuta ya satani, yaba ari ay'Imana, uyu munsi bitwa ba pasiteri, bitwa bande kubera nge, kuko iyo nabikora ntaba afite iyo zi. Be it the anointing they called from Satan or truly the right anointing, they are called pastors because I prayed for them. ibyo ntibizagutesha umwanya. Do not waste your time intambara ikomeye on that. ni kubuza umwanya n'Imana. The greatest battle is the one that will hinder your communion with your God. kandi iyo iza And it normally comes mu izina ry'impuhwe in n'urukundo. the name of mercy and love. wumva wakemura ibibazo by'isi yose. And you feel like you want to solve the problems of the world. ugakururika ukisanga amasaha arangije utarabona agasaha kawe n'Imana. Everyone is pulling you left and right to solve their problems, and you do not pray to your God and commune with ni Him. intambara y'ubwenge buhanitse. This is a great battle that requires kuko great wisdom. igufatira mu ndangagaciro z'Imana. It takes you captive under the guise of the mu principles of rukundo God. n'impuhwe. Through love, wanting to give mercy. izo nizo ugomba kumenya uko urwana. Those are the battles you should worry about and fight against. naho iz'amagambo si intambara. Do not worry about slander, people talking bad of you. No. yesu niwe wa mbere bise Beelzebuli, kandi arimo arwanya Beelzebuli. Jesus was the first one to be called Beelzebul, but he was against Beelzebul. yesu baravuze ngo yuzuyemo amadayimoni kandi yirukana amadayimoni. They said he's full of demons and he would cast out demons from them. intambara yari afite ni imwe, So one battle he had, ariko yarayinesheje. which he yirirwaga mu overcame, bantu mu ijoro akajya kurarana n'Imana. he would spend his time with the multitude but go in solitude with the Lord in the ananiwe night. cyane, He would be tired, ariko akabwira abigishwa ati mugende ndaje, akiretera akajya gushaka se but Imana. he would tell the disciples, you go, I will come shortly, and then he will be in solitude with the niba Lord. yesu yarabikoze ari Imana, yarasizwe amavuta kuva akiri mu nda, abatijwe, akora umurimo, ese njyewe nawe nitudashaka Imana bizagenda gute? If Jesus, who was God, who was born as God, had to serve the Lord, did that, how much more you who is human?
izo nizo ntambara zikomeye. Those are the greatest battles you should worry about. Kudekonekta n'umutwe w'itorero. Anything that would disconnect you with the head of the church. Kristo niwe mutwe w'itorero. Christ is the head of the church. Igihe tutakigira ibitekerezo bye, when you no longer have his mindset, Satana aba yatsinze. Satan has overcome. Ariko atsindwa ryari? When does he overcome? Igihe ishami n'igiti bizakomeza bikonekta. When you overcome is when the branch and the tree are connected always. Bashumba muri hano, Pastors here, bakozi b'Imana, servants of God, bakristo muri hano, Christians here, iryo niryo sengesho mugomba kudusengera. that is the prayer you need to pray for us. Niyo ntwererano tubasaba. That is why we ask you to Igihe give cyose us. mudusengere mu kazi kenshi cyane tubone umwanya w'Imana. Pray for us that in the great burdens of the ministry, we should always have time for God. Aho niho hagoye. That is always the difficult one. Amavuta rero ugiye kuyajyamo. So yes, you're getting into the Imana anointing. izakuzamura pe. The Lord will elevate you truly, Kandi and tuzagushigikira. will support you. Amen. Tuzagushigikira. We will support you. Tuzagushigikira. We will support you. Imana nayo izagufasha. And God will bless you too. Wewe wafashe umwanya wawe ukareba ubutumwa ukaba ubugejeje ku musozo, turagushimiye. Niba utarakora sabone cyangwa subscribe, bikore kugira ngo ujye ubona ubutumwa bushyashya. Wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification za video nshyashya. Ufite igitekerezo, ufite icyifuzo cy'uko twavugurura uyu murimo, twandikire hasi muri commentaire, urabudufashije. Ubutumwa bwohereza bagenzi bawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Urabudufashije kwamamaza ubu bwami. Uhabwe umugisha.